present perfect continuous, and the present perfect simple. Today we will learn about present perfect continuous and the present perfect simple. Бүгін біз ушул present perfect continuous жана present perfect simple'дын экөөнү салыштырып көрөбүз да, кайсы учурда кандай колдонулат. Бүткөн узак учурчактарда буларчы. Ушулар кандай учурда кантип колдонот экенбиз. Бул жерде эки сүрөт турат. Бул жерде турат, анан кийин бул жерде турат. Ушул экөөнү карап салыштырсак, бул үйдү потолокту сырдап жатыптыр, бирок бүтө элек. Бул жерде болсо сырдап бүтүптүр потолокту. Эми ушул боюнча азыр мисалдарды иштеп көрсөк да. Биринчи бул жерде I have been doing, бул эми present perfect continuous, мен жасап жатам. I have done, мен жасап бүттүм да. А так бул жерден азыр мону карайбыз, мынакей. Anne's clothes are covered in paint. Демек, кийимдери булганып турат, сыр болуп. She has been painting the ceiling. Демек, ал эмне? She has been painting. She has been painting the ceiling. Ал потолокту сырдап жатат. Жерде. Ал потолокту сырдап жатат. Демек, бүтө элек, дагы эле сырдап жатат. Бул жерде карайлы. The ceiling was white. Демек, потолок ак болчу дейт да. Was white. Now it is blue. Азыр болсо көк болуп калды. She has painted the ceiling. Бул сырдап бүтүптүр да. Ал потолокту сырдап бүттү. She has painted the ceiling. Демек, бул жерде жаңы эле сырдап бүттү. Көрдүңөр, результат бар. Бул болсо сырдап жатат. Экөөнү карасак, мына she has, анан бул жерде been коюлуп атат да. She has been painting the ceiling. Ал дагы эле сырдап жатат. Мында болсо бүттү деген сөз. Эми кийинки сүйлөмдөрдү карап көрсөк, My hands are very dirty. I have been repairing the car. Менин колдорум абдан кир. Мен машинаны оңдоп жатам. I have been демек, have been repairing. I have been repairing the car. Менин колдорум абдан кир, мен машинени оңдоп жатам. Буякта болсо present perfect simple да болсо, the car is okay again now. I have repaired it. Машина азыр жакшы кайра. Мен аны оңдоп бүттүм. Демек, бул бүттү. Present perfect, дегеле perfect келген жерлерде биз кыргыз тилинде бүткөн чак деп алсак, ошондо туура болот да, өткөн эмес, бүткөн чак. Демек, мен машинени оңдоп бүттүм деген сөз да. Мен машинени оңдоп бүттүм. А мында болсо оңдоп жатат. Демек, колдору дагы кир экен, оңдоп атат. Кийинки сүйлөмдү карасак, she has been running, she looks tired. Бул жерде ал чуркап келатат. She has been running. She looks tired. Мындай чарчап чуркап келатат да. Демек, has been running. She has run the London Marathon twice. Ал
чуркап келди. Экинчи жолу чуркап келди. Демек, ал чуркап келди. Бул жерде результат бар. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Кийинки сүйлөмдү карасак, where have you been? Have you been playing tennis? Сен кайда болдуң? Сен теннис ойнодуңбу? Сен теннис ойноп жүрдүңбү? Деп сурап атат да. Where have you been? Where have you been? Have you been playing tennis? Бул жерде have менен суроо берет экенбиз. You been playing. Have you been playing tennis? Have you ever played tennis? Бияк салыштырсак, have you ever played tennis? Демек, have you ever played? Дегеле, теннис ойнодуң беле? Теннис ойнодуң беле? Эми дагы бир өзгөчөлүктүр. Моореки how long деген сөздү кантип колдонобуз? How long. How long present perfect continuouска узак бүтө элек чакка колдонот экенбиз. Ал эми узак бүткөн чакка how much, how many times ушулар колдонот экен да суроо бергенде. Мисалы үчүн биринчи суроону карасак, how long have you been reading that book? How long have you been reading that book? Демек, бул жерде канчадан бери бул китепти окуп жатасың? Канчадан бери бул китепти окуп жатасың? Дагы окуп бүтө элек экен. How long have you been reading? Канча убакыттан бери окуп жатасың тиги китепти? Мында болсо, how many pages of that book have you read? How many pages of that book have you read? Тиги китептен канча баракты окуп бүттүң сураганда. How many pages of that book have you read? Демек, have read. Канча баракты окуп бүттүң. Mary is still writing letters. She has been writing letters all day. Mary is still writing letters. She has been writing letters all day. Демек, бул жерде she has been writing. She has been writing all day. All day. Ал дагы эле кат жазып атат. Ал бүгүн кечке кат жазып отурат да. Мында болсо Mary has written 10 letters today. Mary has written. Демек, Mary 10 катты жазып бүттү. Has written 10 letters today. Дагы эске сала турган нерсе, Гевир этиштер no, like, believe деген ушул сыяктуу этиштер бул continuouста колдонулбайт. Present perfect continuouста колдонулбайт. Булар мисалы үчүн дайыма мындай деп айтылат да. I have known about it for a long time. I have known about it for a long time. Демек, бул жерде I have known. Мен буну көп убакыттан бери билем. Муну эч убакта I have been knowing деп айтпайт экенбиз да. Knowing деп мындай айтпайбыз. Бул туура эмес болот. Демек, I have known about it for a long time. Демек, бүгүн биз эки чакты салыштырдык.